Leisha tam kun open tum psychology the talk with Sorintan Howard we could episode the welcome salu shitale ajay tum na interesting salak hai kala kana lag hai marama kali tum jan pai sang rum khwai sara ai tum na thai gia economy lansin hi tum society wang kana mi tui gia khane itum lansin ma thai ka ba itum society hak sang re itum with darkar sa psycho hi lansin point lansin hi mangai na kraser ne juwaina lansin hi kana mi tui gia akang sai itum na aru hon social media lik chung ka thei later thei shada later matai lagana itum we market itum economy itum lansin wi maramli itum wili associations la leida le ye itum le thana bing chung kan la yang sang mi de le ye hu alongli itum na lei sadak lei le ka ka pai chung ka lei le challenges ku chung ka lei le hi itum na acha ma thamai da thei khu fai sa se kisa ka ba itum lansin ma thamai ra kisa ka ba itum na are struggle sadak le itum challenges bing hi solve sa pai ra kala itum society ak sa da community ak sa da ka da lansin wi pong li tum hak sang re sang pai ra kala ji tum jan pai sang rum pai sa se itum acha jan pai hi sang rum pai me khwai da special sala ka guest kutum rang rum ye de le ye ina tum avule introduce sami ke kala itum jan pai hi moron moron da ba khwai sa se remake da ina queer ran mi chi hui itum na amai aran chi hui da la theye a hi arwe arwe tangku leisak long wi vice president sadleye kala color basket wi proprietor akalang sadleye amai ran li chung kaning shie sho hilira jang khmiwang ka khnia sada queer yurekan kapudang a hi engineer sa sa jine ara a hi entrepreneur business man ak sada leide le ama yurekan li lak chung kaning shie sho hilira jang mi dak lewang ka tumasada queer ashang shimra a hi arwi arwi hi important sala khai Association of Professional Detectives and Investigators India we member agasada leide leye ning shia shangila na shi kutum we atam sak chung ka leile la tang khu wi wang da burden le mi la ka rajang da kle wang ku chung ka ning shie ring phaye ajan na shi kutum zang la ga jan phaisa khungrum hiu mangai na itum tang khu naum phing na thei khuiran thei ran chung ka thei sing ko khuisam bang da itum manga chat khawa wang chung ka khangjon sam bang ra da shit sange ning shie ara itum jan phai hi moron moron chat wa khwai sa se in other how pokli hang kai da tangku society hi ba progressing space da tab sadala progress ada clay society ak sau the challenges la chung khale ba pam da le kala hiu alung le itumai na itumla marak khali pha matang rong da osak shi la chung ka the da chai market la tiawa wi da itumai lei khlon lei sak sau le la challenges chung ka le ba pam da shai le ye ka sai sala la itum na hot khna wi mangai na progress lak chung ka khwi pam de le itum rai sang de le gi la shan khwi de le are na remake da khang hana sa ngai na amai aran li hanau ge amai ran na tangkhu lei sak long we vice president nak sa da kala lei khlona miak sa da itum we are situation reality humoram li tiong me hang sak ngai chimo a chau rang la ga tangkhu lei sak long gi hi itum mi chung khana wa thai sa la pai mi chung khan la ma thai sam re kai khana wa tangkhu lei sak long hi itum tangkhu we mandate clear long now la ki la question sa da le kai kana chi maning nei jaw gi da lei sak long we sa da le li corporate ma sa ngai ne gi la shai chena achiba matala gai na how pokle tangkhu lei sak long khle wi kan khna hi hang sa ngai tangkhu lei sak long na khi ma mai sali do kala tangkhu lei sak long we vision hi khi le da khle hi dar ka salak la gi hi tiao mai kha amai ran na how pokle ka hang myo lo la ka moron moron da chat ba phai sa se Okay, ning share Sorintan importance la kaya platform ya da create sami la kai tum tangkul lansin leisa gwimram li chan pei sak vai da shok mi tum kutong wang kan nang sarano tangkul leisa glong maram li arina nang han kai jing han ka ga atam ga zangaw re ka ta di na sham la kai na jang itum hapta pai vai ngai mai tangkul leisa glong ji legitimate body la kala le ran da kle long naw la ji thada atam atam ni thada akon thada le ji thuma longi jang the tangkuli saklongi 1998 li lake sanau bin na machuk laga ithumi longli forama ga kle phai kala yura ga hi community a hi trade and commerce we long now mang ba la ga thada lansin ni le sakli ma ba pai changra kchui phap ka ta le yaugi da chi thada form ga sane the hili parallel bisa organization ka tela malay rangai le sakli ang sang kawai ta jida da yang ra shum kai ne ithum milung ni
phước khang ba tiêu mấy cái lấy gì thà ta ari là ina iwi cái thấy cái là thọ chan ba cái quý này tiêu mấy cái thà ta yari cái pháp tăng sắc ngay hậu cái phok hi mấy lấy cái nào bình nữa phá vay rồi hậu cái phok này cái chiều trong giá giật ra khai sinh cũng mà cái chết giật ra khai trong giá hi li long nào cái tông cái atam mi zang là cái program hậu phok create là first general body meeting là issue long way mishan create na chief ke sami là cái ramatui mi là cái chiều trong giá hi achi ada ngui la cái na chi fresh la cái ra zang de achi ra shung de long nào itung mi back body cái tông zang là cái phải cả càng phải thọ chan aman sakla cái tra cái li thì hi thà đó cái thằng nào cái xin khang cái shock cái zang mi long li marak li hi thà đó legitimate body la cái chiwi thà đó akhon hi le jine cái chi itung na thọ chan mana cái hi yarmi na cái tông cái na rum na cái zatra khai long nào ne cái hi remake the terming ai cái lời hi endorsement thi office we property li le record li lam thala cái chan na cái tang kuna cái long na recognize sami khai document ga ba ye itumi yurwi competent authority ping na la recognize sami khai wi le the endorsement ji le sir la ga ot ngai sara khai ne kala le saklong khli kanna ga ma kanna kle jang ga ji ya itumi mikli evidence hala kai na le ye achi tang ku now being le sak ning sangai na sa dak le yi mai ka tong hi le saklong na shok khang sak ne da khang ni mu yaw ra ka trak ka hi le saklong ne and create sa la ga platform create sa la ga nurture sa la ga support sa la ga mentor sa la ga le khang sak trak ka le evidence hala kai ni thum na thei ka pai kharjana ka ba itum avung raping ada shongfu phei li pang vai ma le la trak ka le lon sa de jang chu ya tam ji li ishi tang ku le saklong we kharnao bing na chuk ma zil ga itum ya da ma sa pai me itumi organize sa wi sa da zawrenao shinshim da chi tang ku le saklong ni initiate sal ga room hangshini hi semi ni hi ka le hi chwa tong mi tang ku na ga long present sak sa mai artex ni inaugurate chami pa bang me ka le chi mang ji ma shak ma na jaw gi da a chi thum na mi kai na thei ga bai avu market hi tang ku le saklong ni initiate sal ga ishi TNL ka le tang ku naga ong long ja tam ne tang ku ong nao long naga ong nao long da za chai hi ping hi li mo kho khui le ga DC li memorandum mi sang ga office yong ga pa yong le ga hi la le sak long initiative fa na achi mi tra ko shim ko tra ko kan na ga pa wi aman sak la khai platform ma create sa mi itu mi aims and objectives ji ga ta da shamba dai na ishi khrin tra da ga le itu mi rian ma chu da ka da tiao me ga compartmentalize sa lo ji ga itu mi lungli local entrepreneurs being promote ka sa kala support kami kala itum train sal ga empower sa kami kala itum ya alungli le sa na being welfare li yang sang kami ji le saklong active sala kaina sami pa pam ajira shunda kala jiu kharchan ma thala kaina document sa sa le pa pam de le itum mi economy lansin hi itum mi lanchumi mi kasang ayar mi ping na kasang ga chapi single ring ra khaine chen itum klatana itum lan chumi chapi itum na singtum rag ji hakla khai le saplong wi khrin ne hi tangkhul im yurli empower ga sawi platform a khane long na khane ji hangai kali thumi vivrana le la ne shang lap kai na somi khai resources ping hi itum klatana capitalize salaga hi itum na singui bungi ne itum resources ping hi ji hi itum wi le saplong wi khrin a khane kala itum ya lungli fair trade policy ga sem kala atama lungli ayar mi bing na thada undue advantage kui laga marketing monopolize sa khai wichat thada khangwi le sak sa khai ga thali yang sang kami ji thumi krina khane kasala sabapam la ke kala itum reader tang le tum nam sa samne ara truck sai re kala employment generation gi ji issue wi hakla kai focus sa khane kal krina khane ki bing hi mung pai ma pai trak li sal pai kai hi itumi krin sa da long na ok sa da hotna da kline ing share okay ning share amiran arwin na tang ku le saklong wi ka shok zang vision ku chung ka hang me re ning shinai re ya ru chung ka phapta kwer de shit sang e ara ina na li han shan au ge aka ani kni li ma ba rang laga itum ma tai la ga na itum tang ku le saklong na initiate sami laga
local items da aka leida klei maram li bangai arwi chan phei hi kala arwi hi na maram aka sa da ithumoi tangkul society alung li la bukhang pa khala lei khai la tha da thei chena tang local items da leida klei hi khiwi wangai na quick shop to kala hi tha da khlei hi na khipali tong sak da le kala example san mikai kana khang ba local items da shop hi ba atum lake san au ping wang mang tong khai thao we itum ya ru ping wang ba chia ka beneficial ma sa thuai te ji ji mi kai ko concern chi tha da lei de lei je na local items we advantage and disadvantages hi ka tha da lei san ik liang ka la hi tha da khui shop hi tang khu lei sak long we kharin ki lei da sa da lei ka la ka tha da local items si chin wangai sa wangai glak ji la kha hang mi thao lo Okay, ning share local item concept hi 2002 li hawk pok ne zingum magada khni langai re hi implement sa da kala hi implement ga sa long now in 1998 li hawk pok la ga khernau bing na chawa tong mi thana bing na chu muzil ga itum meite myang ling ta ki ji market ling ta ki ji itum li lan lam lem ne kathem thang ga mai lam lem ne experience lam lem ne chui wangai na chu muzil ga itum kiao mai ka itum mi footing le pai ka pai athang na kahang da di tumang nui la kai community ne le sakli ba jang chiao gi de itum gla de wi tiao mai gi tum na sak thei sak pai khi ma mai le jang da tum na chu mzil ga athum mi thang met wi lung li itum wi le dak le myang naw bing mai thei naw bing ayar wi na ral ga le ra ron da kli bing nga san ye sa la ga cho na tum na ot yur sha ga thing ga na tum wi tukan avuli yor da kle hi itum ni la akha khni ba mi lo se le itum na le saki ma thamai da sangai tam ngai kali thum nga pinga ye ju lungni thap ka ta lei laga ya cordial sala kaina mutual understanding lei laga lei hi sak phok sa ne yang chi local item ji introduce sa ne mai term ji local item ji misleading la sapai yeah ada phap yeah ka ta le phap tang mi pai ikila are we present ka thana bingi ishi chuk mzidle local item ga ji term hi itum review sa laga nga chei ga pai yarui na fu khang pa ma le vai ji ishi chuk mzidle ka thada ma thamai thui da mình phô gì mình xích lực gì chẳng cơ khi intent ba hi vợ mà sung lắc hay cái là cá sung lắc hay intent này tăng thu nào cái đông cái li à thằng là footing này bay cái vai cái li thu market li presence itu mình share là chỗ đó how cụ phok li list mà chung sao mà này in theo mấy cái thấy nào mình khang chính hi itu mình stationery cái zaire pharmacy photo studio đó chẳng theo mấy cái gì mình how cụ phok li hi thu mình sinh shop re sinh thấy re investment la kala itum expertise la machuk la gai pa ye sa pai ra je na myang naw bing mai te naw bing te bing li pangan bing ni kharjan sa la ai na thum la sak lai lo ki ma tham ni thum bang na thum ni hi mi la tak term ni na thum la sa lo cho da thum na la ko tom na ga hok phok ni local item mi chwe na li si matai sang na ga ara mak da ga hi ka shungai de okay kala matai ga sang i 2009 matai khrani so chingum thanga thruki ba local item ning room sanghi gam le rang yang chau de hi chatra khai gi hi khipaw wang kana do jena definitely itum tang na wang kana vai policy yek laga ka san hi policy matter ne kala athang na khang da da hi ka saw wi bangai na aman sak mai khai ya really chot ng sak khai gi hi masa ga thei wi lungli masa sho ga thei lungli chik tha le ga sawi kharjana li sa pai ko I chipa ji ba ki ka ma hang rem re ha hi ga sa na achi ukrul market li other roundabout thing shachi ga business establishment le de ukrul market mangli chili mayang naw meite naw rum ser ga shatruk tu shashni chung mai ishi tang naw ne hi local item khu ga shop policy wi thaya khane ang chi da da hangai je ka chu implementation execution ni mung go pai ma ba ga pai ji le sal pai athang na aman sak meo da ka hang ji not necessarily aman sak mai phunga wa ji ba ya ma hangai mra khiwang le ji ga local item introduce ka saina aman cha ka mai la tra ka le ba mai essential commodities li ma aka khni li ji ga wi ada constraint ka le challenges li ba hi factor tra ka le sa ra ta tam na mya mi ka ta dang zek wai sa se thank you okay all right ning share ang ran na tiong we ka itum le ji thai thai ji chung ka itum bang enlightening sa de le ning share itum maron ron dang zek ba kwai sa se ari na amai ire kan li ungai le amai ire kan ari matai la ga na tang ko le sak long na local items dok shok la ga sa da le li ari yaru we concern le da le hi ba
kigla jigava arthang in la hangai re competition hi suitang sak ta le kala ka tong hi lake sa naw pingmang tong awe chena I thung ba liwa ya rui ping pa wa aman ji example sa da I thung we ari jirano MRP ji hot sap ta la or jam sa da jili la mra kali tiong mai khala akha tha ji lam tha da lam mi la da mi thai naw sang miao ya rui sai da complain so jung re ka example sa chik tha li khang ne stationery jirano tha da MRP we na atumna discount ku chung chung sam phang ka pai ping hi local items tong hui pai local items ping da higher laga ya ru ping bali wa aman che MRP horcha ka ni yore for example sa the ari hon hi Coca Cola ga da hi MRP 40 hi 50 any euro you know ukru town li ka ji ki pa kan ki kala mak sala thai dai da the local items hi Coca Cola chang gam sang la yam thai thure ka kai kan of agency le ka side la hang de le chi I'm not so sure ka ari da the local items le da le na I thung we economy le I thung we market le kya ka ma tha sang sak pai kya ka zakshi pai ki chi chi ama yer kan no thai ku na tiong me ka share sami lo ning share atami da de khni wa nga ji ukhulli khunna gai la pam sae active sala gai na iwi oja ran na khang da local item khle hi necessary sae ji ba hi in the endorse sangai in first place ke ji ba idomi business ka sa tam tran na sin knives ala ke na sin stage na leite le society ni tribal sa how lansin hi matha tam sing dei tu la ka ri mayang ma sa na da le tiao mai tam da le sa long ni initiative wi le ga some percentage sha ga wing jai is li with he with around 10% 15% now ga he tang khon ma bing la sa the ge tu la participate sa la ga hibai tum restrict sa ge itum tangul mission bing hibai trade sa se the quick shop ka sa na every local item ge ji are you kholi pam jang iwi in a main ila tukan sa sai ka in a main deal ka sa iba local item ni masam ne kaga generalized item ni ka sa tam dran ne ya ge ji da ukholi itum truck ot unjang de le 2016 da truck ka thum ti yang ya ge ji da unjang de le no di mapur wen ne ya jika truck awa jika 15 tons 20 tons with truck in terms of value and hang ka ru mon around 20 lakhs tha wi chang na wa thaga thang ji da ukhuli truck mati phangong dar le ga thang ji da awi tum FMGC da de tum commodity si le mayang na participate tha da le 80 lakhs 1 crore wi chang yung jang da no nya ji da kai hi tum tanguli access to banking system lamali to financial backup lamali to atumi da kikla masaram ne establish marwari bingwa acha la ga wen itu no praram la kala India li British no rang establish ha gai community ni marwari me yang mi yo jena atumi ba lineage line supplier chain ni matha nai da othia ya ko tam drani tum tang ko na we capital ke no mang na atum ni compete sa se je almost next to impossible na ri people men la ka jiwang na atum le tum le benefit business ya ka tong jang po me benefit patra firami pom de le that means service kami hila benefit na wa ya ri wang o jim sa mang ke it's a difficulty na ka in that 100% share li was ja ran na gang the exact figure ma de the stationery cement iron kai Tarin na tayo, maybe around 15 to 20% share ka local items sa isi tang ko na na tam ko pa sa ta si jinda claim na the market share siya kasi kam na da shan ko ngai jenara coming back to pricing by local items sa lin na ka ta ka local item li ka chung jai na MRP ba lang tam yor mani ka as far as MRP li swita mai na ka sure ba ji I'm not sure about that jang ki pa je dukan mi pungan ka you take the local item hili pharmacy kita itu mi maji kita cement the marginal rate chain the your research le dang le keep agri restriction le male ne hili any time na the participate ha by platform agni ka we are restricting for the mayang now is like keeping it na kasal gi itu mengale hili itu na ketio ko mang itu milin champion gi itu dan kasai ketiem pui gi da kasana da shan pui jen ju mang wa
thật là yêu mong là share chỉ tiêu tôi lấy cái này đấy tầm tầm tôi lấy cái cái mới lấy này ta này cái mới lấy được thấy quý thằng room sang ok Okay. ada thật là India he independence declare masarang laga itum naga na when look at the tribal status miaukla basis ngawajin based on economic backwardness, based on isolation, based on access to capital. Hidai pesa laga idum ni ST status. Article 371C migai ni idum. Hiwalum hili constitutional provision trahalai. Tribal societies pingna, village authority pingna, to some extent, trade and business limits by constitution provision labor government. Juga club itu apa milih ayar mina, sangkamai ping rasa laga local existing families being businessmen being survive masar laga jadi protection sangkamai itu na thuk mai da bagai itu mai HAC activate caiga hill area committee activate caiga jadi pang sabtra galai ADC activate fully fledged caiga tra galai ka Manipur lagi mathate activate masar tu da kibana sangat lah jadi clear cut ina makalita the pay issue fully. When it comes to Sikkim, Meghalaya, it's clear cut salgatum ADC color to council in the singa no. Manipur live issue that the provision fully implement masatu da. That the clarity malay that the itum aka the TLL by TNL Razan laga he will provision some certain reservation for the economically backward kasaping one. Hita the Sabai constitution clearly defines either ka Manipur itum HAC la ADC la matadamo quite to the issue, for example, that the Akuya made from Manat from the itum TLN Aral the initiative with the clinic by here, Jibai Hangai. Okay. Inche amai ari huba here. In a next question bali rake the later clicks and huba he jena next bali at sak faisa say ka ari na tiomeka share sak haisili local items ka hai reserve salga ka hai juwe advantages tiomeka shares asamiere ari disadvantages ka lay sarala itum yaru as a whole wibang tang na wibang local items ka lay hina. Disadvantage Itum tang lady which I'm as a tangulka atang iti wajon ng itum internet li kapala sa mga when it comes to Vishal. Kaya no stationally discuss debate sang ro kay itum Facebook li lathel pa yeah. Vishal ka na ba what your kami MRP suitam kada your mi siya ba corporate no atum ba. Atum itum the little capital 20 lakhs 10 lakhs for business meaning no Vishal ka ba. Atum directly odi manufacturer mo sa jang ka factory ba raw materials atam ni multi crores in invest ay laga od kui gishwa atam tra bulk tra kain ku shoga ita atum idai pai na ba retailers believe atum you shon the it's a volume game no the atama believe government of India na retail razang sakram razang samraju restriction le sai but now that all over India retail chain tong MNCs being or multi course faced companies being looking some sa kai san no jiwang na yes arwin na gang da ri tam ko now being to kan specially stationary item he MRP is vitam ida your vishali compete sare ju benefit pa je isin na missa sare vishal aman pai me son re jegi to me empowerment thongka with transport cost la ya when there's so many issues that involves us. Okay. Then customer being bang waja tam tak vishal lot naman pai me son re Okay. kada da ating na gang with the huli kan jon sa the kino the apai nai kui ke by the local item aga phini the some 10-15% share by reserve salaga TLN implement ha the rishan ku ite Okay. Ning share hada itum chan pai hi alungli jang man ka hada akwa rashogra salpa ashama ka how poksa dun tum nei thara hang mi khai jiwang ning shi na ri inara kuira ashangli ungai le ashang no uitai kuile are amai arane na mai yerikan la tiong mai ka hangai re
matala kay na local items reserve ka sa hu maramli itum tangkul na wang tong ka pai ituma kana ka pai leo gida kali itum lansin mathamai vai wang kiwi initiative ak sada kleine local items la tung sang man le no we take kwili to market hili local items da leidak le arwi ani na hang khai chili yes positive sala kai na khuilaga haida kle na leida le no we take kwili hili itum yarui ping pau wang chuklaga itum wang local items later clay hina ituma kya kam tha sang de le itum wang not only to the arikila entrepreneurs ping wang tang ku now dukan show da clay lei sa da clay ping wang ning la tang ku na ku tong as a whole hi ba he na mu chu ba la ga aga ya ri ping la hi corporate sang yi la ga ga local items ku tong li tum tong as a whole corporate sa se ge jen na lei de le ga ka hi na la itum le marketing competition ma itu for example sa da itum na shashon ge ji pharmacy hi le ukrul hi le tang ku now ping wang na pharmacy show gi da mina concern le lan hang da kle life saving drugs si pak masang phang ne da hangi ama ta da area rai kham tha pak masang phang ram ne da hangi stationery ka tha lila tang ku naw bin na ka sai competition hi ya capital khabat we na ka atha amira na hang ka hang da idea am thalak sala implementation li ma kham thaw wa na ya really inconveniences le khai le ka tha le ka no we take ko li market hi ka tha da le do local items introduce ka sa wa na ji ka share sami lo ning silagai dei do soin tan li hing ta tam ta khni wi bang thalagai na hang lo chi ge yui ta de yung me ga thei ku ba i tu mi lan sin wa pong li leisa wa pong li hang lo chi kha ba hi ba economic growth wi bang ta da struggle sa da fle wi i tu mi adang hang hai thala policy matters ning le implementation matters wi along ni integrities chung ga jong sal bai ka local items kle hi de yui thei ku li ba mathala ga entrepreneurship ding wi bang ba ta da kanala ge ke iwi thei khui jim go hin mom sung sal bai ke iwi thei khui li general mass ping ba wi bang ba cha ka kana la khai da ba thei mani sudden the second the mi gi ka group ha khni bang bang kana khui za la thei or a ka wak ba yang ba sa je go atum na promote sak mi bang atum hita long naw khlei bang atum na ya ga sang da struggle sura la form sa la ga ta da zat wa da khlei nei tum kana la kana khui pom lei wo to khang la hang shi ji ke tuk mai da ba sa ji ge ipa ba iwi concern ba ba local items na mai lo mai se le mahang mre ke teu ga ju mai level li for example expiry goods for example I don't know pharmacy we are results example demand supply the labor pam the expiry goods ka ta hila tang hang kai da la kipa we preview li jang yi ki na yang yi ji le chung le sa re chingta pa chi teu ga focus sang sang le iwa ju mai step jili for example sa dara hi expiry goods na ba khui la sa la expire sa phai ta chingta pa di mayang sang ji kibali complaint saran ji mag thei gala yari we consumer rights we wang kibana ni midle kiba ji tra kham thi wo I jiwang ji da ji pas di focus sangai low items we at the end of the day business give and take in da ji ba thei sat le la ko atang hang da like example vi shang la bal kai na pui how akbana itum launching mi lang san how jiwang da atum na salam sarar ka da la itum don mi sung se ga price la policy la da shem laga implement sa ji la thamai da sa laga issue we market rate price and quality mangli focus lam sa like example sa the consumer rights protection we lik teu gala ya focus sang sangai ko tongkol lesak long da le la or chima sing ran ga lim the example la sa the in experience in ba khui ji la le intentionally ahi we chi do take ka ji sas mi dai le your sa ji market li then we willful the criminal mind so with the asimom tham the say the complaint sa se ja dum tran tang ko le sok long ling thing je wa asinam sing ni ji issue we you ling thing asinam sing ni ji ka edisili sing sing ni ji the hita le sak jing le ji la in action then it's but live focus Arwin hang da clay he yes it's regulatory body it authority ki aka juba ji next li rangai jina ta mai kan in ka ti la aka bom hing right le ka thagan na hang da clay arwi hi ka tha wi issue si ka chung ga he local items we ping le shop da le ki chu wi hang da clay sala
local items are the reserve side the clay ping he purely but how the me young sung me to the he got we expert sa goods ping he some hang zar la ke young sung me family ni ju hang the like as a whole general any market really hang the like sa da na hang je jiba local mainly mahang ber in general the ma local emphasize some sabai la jang mai local items category advantage and disadvantage with your make share some lo la ri chira tai da da ya ru ping na phap tang wi bai ba shine jeri ina reconfirm sa ko quick sane ya so no we opinion le ta ka local item le da clay hi ba tha da kana ye le pa ye ka marak liver mi kai ka group a ko wang wang awi te da phani nge ka level ju mai ba li ba se policies pa li ki wen le da clay sala no we idea I mean opinion here mushung do sun don mushung okay ning share opinion share sa me ha ishi matai la na local items clay phai ki wen le ka ara ma tha mai apong ba pas li ka tha ka ba ma tha mai pai li ba phai sa se ina amai aran li ungai le amai ran arwi hang phai hi li e thum a thang nan la tiong mai ka la hang ai local items si phai re ka implementation by li policy making by li ka le thum market regulate ka sa ba li main sa da de le chen e thum local items le da clay ping hi ma tha mai da matha mai da itum na ka tha da shichin la ga ya ru ping li la matha mai da service mi pai la ga itum community as well not only are we kila lake san au ping mang progress ka samning la tang ku nau ping wang ka tha da sa pai ka phara ji ji li ungai le chen ara hi li ung dai li tang khu lei sak long hi regulatory body akaka ya ru na take ngai hi ji ka welfare society thawen le da ka ka tha da sa da hi ka hi yang sang pai me ro do ji ji kha thai ngai le arwe koi ra ashang na hang hai tha da la example sa da hi ka we ot hi ma tha da example reserve size ala ma sam ko phang ka tha jo lo oi tu me expert gusi for example I tum na thai shali expert sa ga goods ping hi mar kli tang ku miang la long la check side la shai I tum na thai ku li overlap sa da klei tha da thai wo ka la I tum me ot kai ga hi la rate hi ADC na semira ka example sa da or tangkul naga long the semira ka lay sak long nos example sa taxi association pa shi na shi taxi umte hang na rate ka semaira merkali lay sak naga long la shok la mawa ta ta ka itumli ya ka manak from the later kla ta mili local items the reserve sa the later kla hi ka ta the progress sa pa ro to ta ka progress sa pa jiga economy hi we alungli grow sa se ka ba regulatory body akhamang le ka sar ka ta ro do ji he amira no we na tiong mai ka share sami okay tangkul le saglong wi green ban ba trade and commerce si long now hin ka tong yang sang mi no in terms of policy formulate kasala in terms of regulate kasala yang quality check kasala monitor kasala da chui framework ka tong hi ka jang ka le saglong na yang sang ran ne yang sang yi ka chui endorsement le ga da kutung ka le ga chatra sung hai wi challenges yu vai na fully translate masakher yang masashok ka pai masashok khar ji hi le ra khai ne ari no wi nghan dak le ji khipa regulating body do ji ka male mane yang unfortunately male mane tang khu na galong na la yang sang kami area hi tiau la kai yang kala jililang da ga na ga jang ga da ADC na ituma thang hang da hills area committee was in ni clay how we the janga efficiently and effectively ishi ADC ni yang sangi jine humanitarian la streamline ha why the ishi tangkuli sablong ishi we are we current tenure hiwa kachang phanga thumang thargo ishi officially razang da jang jena kachang phanga thugui longli na ning sang la ka na da kli tangkuli sablong I ka tha da tangkuli sablong wi wang maning da tangkhuna go dong wi wang da streamline sa pai do I thum responsibilities ka ji hi tangkul as a miyur wibang the machuk laga kharjan sa laga pam da klei stage le da klei no chiao gi the long now li thum sun naga ka thak wi long li I thum wi tangkul long re ga tong ing so pam laga ka che na tang dei thum le sakli ma thala kai nga jiplak kai na singma ka bai ga ji wi shong za ji ka da phang rum shi do ta da sak wi lak shi do gi chan phai tha da lung sang lang ing zet da kla tam ne ka le thum yuri ka thana ping li la chi pa pam mai ajuan thang ichi deputy commissioner li lang sopom naga the ishi ka thau shi do weekly pricing in later car sai regulate sater car sai chimning ko ukhrulia da freestyle in le lon da plane and itum godong na thai ukhrulia one of the most expensive town
not only in Northeast, perhaps in India. Yang sak mai thui ji what ka to ong sak mai thui ja pam ni hi itum le sak long ka thana sa da itum hi concern hak lain le hi ka tha de itum ka shapai na tang da ya really kan na ga pai we le sak sa pai rek le jang ji i hi tha da thuk lain je ka le je na jo nang dc li sam bang ni la adc na singra ka small town committee was in sing ni ka chimning thu ga hi itum ko da regulate sa shi do ka la ya really ka thak kai na tang da regulate sai ga chi itum ko dong jwa chu do chak jaw le jang kji sa the issue assembly li la a chon thong kan gai we yearly assembly li itum ka tha the weekly pricing le pai ri do essential commodities li ji itum jek fo kai ne kha itum na jek mang ma de itum na implement sa la ma myam re chi in tha the tra ka mang la na thum na la thai re itum ground reality yaw de hi itum ka shap pai na tang da ka tha the regulate sa pai ri do kipa na governing authority ri do kipa na policy maker ri do streamline sa pai tha dang jek te le ha mai thui ji shop kwai tha da se ha sa da shit sang rai se yaw gi da atang nang hang da de isi tang ko miang la long na tha da ra jang ba me expiry check sa ro no or atamni marakli atum na rate ka khai lang wa ye certain sectors ni ya te thum mi tha da manat khrom la ga thap ma ga ta wi mo ngai na tha da pam de le wo yang atang isi taw thang na ka hang ji sai ne wa kloli awi expiry le sashmit mi sai de khang ji kachua tamjang nikla ma them ne ko uthum achi kachang phanga thuglungli kateu ochot ka sakla khai ochot kle isi le saklong wi knowledge ra tran isi swift salai na thak la isi response ha mi a chon namjang la example la ka real juice leader ugly 200 ml free na chili la hak la gai na bi sang gai ji ma mi thu de myang naw kana yang laga ma khami ji tang ko naw klik chipat laga mi nam laga ma mi ji no ai 200 ml ya alungli pack li pura thaisang mi gai ni da hang shi laga ai company ni da mi na mai di isli raw de isina ho hui laga mathalang kharjan sa ye kala tha da resolve the sami pa pam satisfactory ne jang the hi ga tha atang khang da the marketly mum shung la leilon da kli here isi tang ko naw ga matang ko naw bla ma dei turi bingi ba itum yang sang ran ne ji pa hi ba in a thochan lang na laga read the winner illegal hoardings jang tha da ngathum da laga market di tha da markup ko sawi price ta hi tha ban ga tha tam ni ajon ng covid we atam ga tha li ji hi lesak long ni active sala kai na tha da go down ni audit sami laga monitor sami laga ji hi ba ada kharjan le papai ra ajon dang chang itum gas cylinder cooking gas hi aman sakla kai na ra yor miau da yang isi lesak long na sakla in gui laga long naw bing le mo khop mi le sakran na tha da sami pa bong mai da itum wi lungi makhang yi kala makhang shung ka ja tham than isi mai akhon pang la kai na tra klima mau zat ne ka itum sha pai na tang da itum market scenario yi ka tha da atang ga hang da consumer bing ni chung mai thui da thong ni benefit ka tha da sambang sak chik le jang ga ji hi kala itum local item introduce ka sai na mai mrp di lang da khyor chang wa case itum knowledge hang da malai rang ka mrp le se le maximum jaw le chu mai thui da chung mai thui da ka hang da ka chu lu ni competitive sam da yar ka na ka pai ga ji hi itum ji la da machuk te le in the best interest of yari wang ka the implement sa pai rek le jang ji hi intent ka le vision mu shungau hi the execution and implementation hi la hi reasonably proportionate sa bung rek ji itum mi tha the green akhala kai adang na hang hai le tha the hi hang la go we yeah coca cola ka other area things being hi ka sang gre miang now being no wholesale and your le mrp and your go wholesale hi yang ina ka thein na tang da chau gi da tang ko naw na ba lo hui le ga ung hui or tran ga avung ra ping or to kan gdi de o sa ping lu pa nga lu ba tra sei ka khai ma shung ji ka circumstance na compel how the gi we factor a kali kali hi sakla khai maram akhwa hi ariwi athai mang ni confine sa ma ko market monopoly sa da gli chak shla gain sa da gli khli myang naw ping na ka da sa kla je na athumwena miang naw bing na ralom ron ko wholesale ka sa to contract le go ukruli miang mahajon ba na khyor aman wholesale in khmiji awena ralo khomron miang naw ba chap cha de mi shap ji de la manje let's say dozen ugly 110 in wholesale in mahajon ba na mi dong mi shap ba same miang naw yang awena ralo khimron ga another wholesale to kan joba ne sha ka train your shap ji de la tangkul naw li ji da da itum ni jang khangwi practice al ga
sami gai ka sang ga jingum hang mang thu gui khar chan hi ta ki chi ka tha da fair trade policy exercise ma ga sa bingi ishi policy sem la ka le saklong na pang shap le la ga or ye sara ne mi shungai da ma sa ga bai maram trak le ari changa ki thum tha do i thum lung hap ka le ka tang ku na wi wang ka na ga bai wi tha da apong ra sa la bai da shit sange Okay. Thank you. Ning share maran ari le akha han chan lawo ke le saklong na hi akha tha ning sang da ya ru wang da sa da le hi ari hi ka regulatory body ortinika yang sang miran chini ka hilang ni da mak le wi wang na thung wi wang challenges sak wi thui da le da kle bing hi na thung na sangai la ma sa pai la le da kle hi ka chi tha bing na sa sa ro do The ari athang le tu how le how hang po go le long now I thum le ko long rai bing in a tang ko le sab long hi ba accept ka sa or legitimate body meaning mane kala athum li pang shap la mami ne athum na saran meaning ne gi chiwi I thum long li tha da chu fu khang pa kala tasal ga sa hi na I thum la mathala kai na ma sa shok ba yu constraint rak le yang chi matai la kai na chi na foundation sa ra ba okay chi ri mai thui di thum na ji dil thal ga phaptal ga cho le saklong ni yang sang miaru no mirang la long maram li yu tu maram ni mirang la long yang sang ka tam ga shili tks na ji da streamline sa sa ro chi ji ba kiwang ga le saklong wi ka thana ji ya achi ina ung sa man da akhaman na nang sa ba ya nang sa ba ya tang tu na wang kle sau da ka chi wi phap ka da ji le ra ka ili hang no ka te ga dong ji ba mathang tha da stabilize sau re ka ji da hang ai ka la I thum na ada soft approach ju ma ra phakla kai na authority le la kai na pangshap le la kai na mukhun la kai na masa ka bai maram trak le gi da I thum na soft approach ba le saklong ka le ka nai je athang ka ni hang hai nang so da achi isin active sa la kai na ka jang thuk shni wi office ka ka singa ta mili ka jang mati hi Wednesday weekly market sami de le de Wednesday weekly market is probably some of the products chili rap or commodities rap or mayang now being the cure we tang khai amana in your middle half the price itum we come in tomato li sha kai na myang now being the cure he itum na hangmati hang hain ra your middle arwan ishi le samrong initiate sal ishi ma shan la essential commodities jiga alu pyas chanam kuthumi ishi na consistently every Wednesday ishi ka thana bing jang sel ga ra your mi la market li pyas li hangshini in your ga ishi na hang hain your mi alu li atan jang thumra in your mi where is market day 45-50 even kai ga 60 in the yore chanami 300 euro ishina 240 250 260 kaji hi itum na we want to prove that community welfare rivang lesoklong exist kas hane kale hi da market policy soft sala kaina hi sapa ye gi hi da hang gi thaya ka sa da ka dia mang ni it can be very insignificant kai hi da itum jiwi policy na jiwi vision na jiwi commitment na lesoklong mga khwi wa ngai jine Amay akmang han la go hi ya ruina phap tangai ogi de hi han ngai jini le saklong hi itum tangku ko tong go wine gi hi mandate ma le mani or long ray bing na ai ashiwa ma chi tham mani gi hi qwai na ka hang sa sa ro do qwang le saklong li chi tha da hab ka tha ka thing ka tha kha le da klei do ji kha hang mi thau cho china maram sa sa ro do ili hang lo jika tha da leadership dynamics ta hang ma here jika atang gang na do office to office wa recognition we endorsement we documentation la certainly la ang ta ka tha da same office na endorse make same office na tha da deny sauer chau ding pa hi ba it leadership ka shok ka jang wi lungli jang personal we phap ka ta phap ma ka da ga jina maram sa da kala tha da na nang hanau da hi da da lang han ka mi ngai interesting sala kai factor agava lesak long hi mandate malim ne long now ni da recognize sam ne ji ada akhon cha ching e kha long re ga dong wi ki ga sak ka pai kle tran ba nit re kle tran ba sakla khai maram kle tran ba office construction ga sa tran ba jang lesak long na ngchon miran trak ngchon mi khai no chi letterhead to letterhead office to office communicate ka sa ne lanui matter rai ga ang hi long re ga dong jang hai ni hi the chi da mandate malim ni illegitimate ni jigo laki po sa chanam sa je na hang da le hi ka zai maning ko ka ta phapta ka bai chi we relationship bain ka sang ka 28 years si zatra khai no thochan hi pa ka 25 years wi le thochan ji pai silver jubilee celebrate ka sa wi thochan ka pa thran
cordal salak kai na mishit lak kai na phaigar kang bhai aman sak lak kai thochan tra ka phari sang bhai no ka chili aga ni phap da li tha da mung bai ma mak bai khle wangai na ka te ini mong ngai chili tha da itum nia da phor pha phal ga hang pha gi na itum ni da shei khut ga jam ot ma in thala ga na ma khui bai gi ji ada hi le ra shum hai sa no okay ning shi nai ra amiran thada itum ko shok zang chung ma thaila lek sajin na hang khmiu mangai na itum ku chung ga thai khu man da le aina amai ir kan le hanu ga athang na hang phok khai chili ina that kai na aru hi ung naw ge ju wai na mai ma sa mi lo athang na hang khai chili please continue aru regulatory body mathalain khale yang song miran athang na Indian constitution le base la gala tiong mai la kha hangai re ain we are tissue da yang se jika ba channel hi ka china musung mai thiro da mai kala ari hang tha da I thumile organizations chung la gaina le da clay hina chung ha le da clay hina ara overlap sang rock la ga policy kipana semra kipana regulator kipana yang sang mira grievances clay tran kipana address sang mira ka jika thai chung ha le leo kida no opinion le ki ga tha da le ga ba I thumai upper mili system mi ga tha da chatna ga ba ka jika organization or association or department kipana hit hadla sa ka ji streamline talai le gai tha sa ka ba phamai ra ji no way suggestions ideas or advice ka share samilo Sorintan itu mi awijan ba India liwa betwi sai da itu article 371C likring sai da itu li tribal area sai itu li empowerment sa gai constitution provisions tra le wa ka ADC mathada mu ku shop thei tu itu na Manipur government me HCC mathada implement ma sa thei tu je da the kum ya gi da 1970s when was the lab sira gai no they likiba ka namang sa tam tran aru issue aram TLL tangule sa klong na the constitution provision le tu ni itu everyone kan knaitar ka sa pam da by hooking program da pusa la ga da le area ka ne aru hi jang mar ki sa la ga na ka idum na ngai help gi baba tribal states other tribal states of India le ga the exist ha da le de idum na ka research ka sa tam tran Sikkim la hilim talan HAC implement sai the Sikkim le factory more than 1,000 crores investments are the pharmaceuticals um sham the le wa the HAC in DC nam talan monitors ha le land laws la nga ba ko hisare ja tam tran the legal aspect pas na do ra pam example even Meghalaya le and the Ashiv ADC na matlain sing laga isina trade license mi rama mi brother jiu legally jiu function empower kan sa laga le ya thum tlain implement sa da le then you take really hang logic abi ba oja ran na gang da ma idum sang ni pung idum right le pung ji ba ba na hang ga ke implement ga sai li sa shi gi si ke le chot ki ji apom tra le da metala ka da ni na hang nai ba idum mi ngezek la ka idum mi representative MLA la itu minister na itu organization में lobby सा लगा Manipur भी HAC भी पंक्शा plus district council पंक्शा or even village acupuncture basing लगा कतियों को मांग ला lobby सा भी लगा state government ले आगे सिंग जगह के लगे human date में खानसा it can be any organization HAC executive schedule exact मनाल business committee भी kedion ng zekwel ke chota ke hit house the ye ke shoki tarka saire okay including stakeholders like MLAs and representatives ji dai laga Manipur government lobby sa tam thran athumna legally chota ke isina isi government na isi assembly ni approve saire ja tam thran itme li growing nation sa bai ja tam HAC la TNL la TLL la endorse the sa tam thran implement is how I read the actual guide them from it will later get the smooth summit. He goes on to the hilly, he quick radam Trantadina handsome the other the Ukulumban neither land reforms like a land menu like generally integrates how a more it will me state and there is other later the Jan Ukulutongi tribal land at the Ayarli Ayar meeting number by the restriction probably if we are like a some certain area commercial zone. Business zone the hit the mandate regulate Saddam Tran. It mean a lay bang the lay economically feasible side recognized the Saddam Tran. It financial institutions when the country. Shop by Kawi people
Ukuli chame kapji ojaran na thai le business ham thai le simpa matla kai no phaisa shoki ji appam le simsa ka gun na bank le phaisa ba problem sam na wa kirwang le no wing le ji land classification ma wala da community ownership na da le na itum access to capital itum kla de itum mi da nai phin le ka pam da le ha ka phai ka ra bi tar ka sai ri san bi Jadi stakeholder bingzang di meeting sambil di polisi aku terasa ke state government nila kante state desa dah le push ke saya tergasa itu shan hui Mai kipa na details wa baru ma initiative kipa na how pok milaga kipa we azingli saka charo do are example sada itu mutangku society we context li yang gava are lay sakli yang sangdak le hi ada stakeholders sada le dak le hi lay sak long le de le marakli tangku naga long la order ruk shok thai le achon thang cham la ashina agency itu me har ka thau we khai ka thau la khami we akhla thai aga meaning ashila jangle merkali sei sa ka thau we rate la shin shok mi la bai or expiry goods ka tha check sa rate ka shok la myang la long sa le jera thaga ashila jangai ra merkali small town committee na la ki itu me lei ka sau maram li atuna dukan ka tha shop registration la sa le thaga minimum mati hi ba jang de le itu me market regulate sa da le hi ga thang na tiong mai ka khang da itu me ai in ba go indian sarkar we ai ka ba aga itu me MLA being representatives being we roles and responsibilities la chung ka klei ta da thai le HSC ka tha ra le ga aga chung ga ta da manat khro mai re who should ta kipana leadership role hi ku la kipa we azing li sa ka phar do kipana how pok do or chi ka tong ga chi ra lo istran ka thar do athumain athum we issues la chung ka le le ho ki da chen ka tha da step he how pok ka phar do ji nan la ka hang bi thau la ari we idea in a way shok the le ho ki da Arena company anyone can be there ka anyone can take the initiative ka hili itu ngalai bi issue hi right tangkul nagalang mag zamsa pa imne TNL MLA mag zamsa pa imne kala leisek long kala legal entities ping MLA jangiga he first discuss have rawa ngalai wi maram lansin wi maram financial institutions when relation kali kuchu ngai na phap mata na mo especially when it comes to land use the sinai the datum sinata ngalai the kanai kana the shichin replace by phap mata la the datum we orthodox ha gai we school of thought krano bi meaning ai le tra le fe what TNL krano bi le then you take with a guy aji the platform itum discuss other le to take a further step in a katang mas haila anyone he we seminar we gal interaction platform we cook with our okay among the business educated guy who are trained in commerce economics idea claiming legal aspects ang lagi MLA ang ngalay we issues adam it be sensitive sa lagay da he will understanding hili ito mi le sila kay da tang ni mi dekle you mi ping la phaptang sa pumro hitar ka sai ji point ka atul phapta kan sa ka tam cho da ge hipa je hit house ji pai I will take the hinga lang sa pai ba mi ka da more discussion has to take place collective effort collective effort itum go tong jang laga ka jau organization we mang mo phaning la itum as a whole community as a whole progress sa sai jigava itum go tong part take sa laga sarele ning shi naira amai yerikan na ari suggest sa ga hi ari tum na discuss sa da kleu manga aina awareness sila sampang laga ka thana pingna ka jau sa khang ji how pogro no gi we shit ka sang ka han la akala le de le okay in area ashangli ba ga athang la nan la tiao mai kala hang phok hola itum we long now later claiming organizations later claiming da yang sang ran ping chung kha later later nan la tiao mai kala share sa de le kala ching tha mai yang sang mui la le ho kita itum ari regulatory body chinika welfare organizations chinika ari later claiming associations later claiming huina ka chi ka tha ki role mo mai sa se ji ba itum ya ripping he we inconveniences ari laser we maram li market li itum we inconveniences si suita pairo da ari inconveniences ya ru na face da claiming hi khima mai sa sara kala hi ka tha da tha mai da yang sang pairo do hi ka tha ping hi na na we songai na no experience la na thai ku khila no we opinion ka share sa mi mute side le unmute aksi ka sa mi lo Chere tam mi wang remi kapili hanglo sikji ba iba itu mu rule of law ba hi hilave gi kan chala kai rule of law hi
for example shi tangkol nakalong wi shian chikan yan red the like le jili thum chung kham hi thum jili phishing sala ga idum wi thang wi ring dak le ma shang wi la len sin wi la idum phada idum wi the social order hi jili to all the focus sala ga le la well thala kai na khre wena ji haira mi khai kara thot na reaction and should time to time update sala ga for example other economic we learn sin we hi jo tha ga example tangkol lay sak long mo jil or example any long akli ki tharu ko specific sala kai na awi odun ne hi giba hi iba leng sangai ji rule of law na mak lewang isi ta da football ryo khong na ta da take we you take we ning ta la kai da long we kharjan mane da iba ta dam sang sangai ne na ha ko kai na ha bok da ta da ring da sa se ji ka ba lan sin we no ai ara lan sin we sao la lelon we sao la jena kipa we privilege rang kla bi ba hi akui na bok da na bok la matang tang apang na pang ot salo phina phe ot salo ji ba hi hai ming sangai isi tang lu we shong an lam zat india we shong an lam zat hilik chot chang chung le hilik da dai tum phapta shon chung shong bai ji la jang misleading na chung la sai da hang ko phok li hang was ke rule of law ba him thala na set up sang sangai apang le apang responsible ming sangai phina phe responsible ming sangai jili ai ta hui ban ina sa ga ne dam sang sangai ni so the sa ga itum hi mathang I wi thei phui li ba ka bi khai lai dik jili yang ga la ga itum na jili kha shi le ga honor sa la ga ba sik ji ba role functions and role hi mang pai rok la independence la ngan ke jawat rut chim thala in sa la ga akui na o nui apang ba na watsa da yonar ko phe na watsa da yonar ko da mathala ga na yang sang mi la ga functions bin kim thala ni ming sang ai wo chidai ga itum thappa rok le ka ba for example itum Ukraine lately entrepreneurship ya ga le la employment generation chung ga le ka dal itum India we shwain la teo kana ko la le pam how financial institution for example ESIC EPFO idai la kana ko isar ne gi la phapta hang rok wi lungli employment mi ka ba chikta jil benefit the ping sangai banking wi loan ga la dai enjoy sang sangai the iwang hang lo ga sakla ga ka hang atang hang hai thala rule of law him thala ben lel ga isi hitalak se gi the concrete research sa la ga the responsible team thala ni yer mi sik ji ba ma pung pa me rom ni okay the ji hang be kibana ka tha da ki ma mai ngi yer ta pairo do no wi thei ga kwili kibana initiative ku pok la ga kate bing ji ki ma mai ka tha da sa ka pharo do no thei kwili kala ari le da clay condition situation hi anga ya ru bing itum bing hi satisfy sa le la akum we thana bing we organization le da clay sa da clay itum challenges lo chung le you opinion le de take really to kipa le pen ma pen bai opinion share sa lo je ba tang kun long hin na khrak sa le ga issue hi ba federal government da jena chi ba le chung ga sak le ji jena ra phapta khang rok le rok ka khran na sa bai jim ning ga khama na li ra ho tyo lo ka da ra san sa la ka jang jena khran oping hi khrat bing hi phapta sun khuing rok ga itum khni thot bing hi ta se sik ji ba itum khni thot bing hi lang ga hi ba ji sal bai da be you take really ba hamda khroji subject matter hi yeah no company organizations later claiming we alongly san ye ga sa hi wat da thai ga qwai na akmi mang sun khui khrer ma cha khui khrer ne da thai khui li do arina na khang tha da akoina apai apang the roles and responsibilities in the thing rock share le ka qwai ne hi ma sa khrer do qwai na akma alongli ma cha khrer sa sani gliang gi ji ka amin no thai khui li ka tha le ji ka ham sangai idi hang lo je kha ba thum cha khui thang rok ma cha khui thei da ma hang mare ka atang hang kai da la rule of law ba ji yang ka la ga o hi da le yi ji yang ka la ga ji li kha si ji ba ma cha khui bai lam le sam la bai da phning e bi hai rule of law ji atam man sure da up to date la sang sangai khle la atam ne computer le sam ne ara computer le khle le cyber crime le sam ne ara le hai da khle atam ni rape case le sam ne ara le hai time to time update sa la ga ji ta ka mai na market hi la time to time update sa la regulate sang sangai
chỉ ta sĩ gì vậy thùng hi mà ngã tiếng mấy khẩu bài mấy rồi rule of law bao nhiêu focus sang ai vậy rule of law hi rule ba hi tangphul nagalong na long react sa da sem laga hai mi ki jine gi jiwe opinion la ru na shek sai jiga kipa na rule hi sem ki jik sa do tăng phul cái context này hàng sẽ chỉ có bờ sĩ tăng phul nagalong đấyเลยคือวันนั้นทุ่มมือทอดนะป้ายแล้วก็ทุ่มมือก็ปีกันเลยก็เฮียยังเขาบอกจริงเฮียแล้วก็อีทุ่มมือจัดนาราดเลยว่ารู้ราชมเดลก็อัปเดตตัวมันสร้างจริงนะทุ่มป้ายกันกันป้ายเลยอีทุ่มมือเสียนจิกันยันจะยันเรื่องแต่ละว่าแต่ตั้งคนลงตัวรีโฟกัสสุดเลยเด็กสาวบอกก็มันสร้างจริงจะเช่นอยู่ว่าจีมาทำให้ legal experts เป็นจังแต่จังนี้เป็นจังเสิร์ฟสักเรื่องไม่ไปเรื่องที่พิลึกสักเรื่องก็หดนาคุยไปจิตหลำนิ่งละหดนาซิจิวะสักคุยไป yes alright นิ่งเชร์อย่าอีทุ่มมวย reality ฮิลิอีทุ่มน่ะ just rhetoric กันฮิลาซาไปจิบาจิละหังไปเสร็จก็อีทุ่มมวย reality ฮิพับตาละก็อดก็สักจิฮินะimportant สามไปทุยจิเนี่ยคุยราชนั่นน่ะทลากันน่ะหังมีใครจีวังจงนิ่งเชียอีชิกทุ่มจันไพซาละก็อีชิมตีจันไพซาละก็atom na ra wa mana re sa the importance ala khai topic sa how kala society aga hi haksang resang se ga itum economy hi lama thap rong gi sa ga importance sa mi tu chi topic a khane ji le hi ba hi la ka itum number kali dukan sa we the lay sai re jen tang khai that la feel sa ga larger perspective ai na mak yang tha we jen itum hi tha hi atha amai yrekan na khang da time to time discussion interaction awareness committee tran itum hi ma tha mai da phapta sing khwing rok la ga room the collective growth pa hi leilo pa ide shan ko itum tang ko nawle individual sala ga no individually ka shankreva layer da khui ka as collectively itum tang ko naw sa da haksang raisang se gi chiwi burden klei chiwi objective ani itum tha ko pom da shan khuye and ara itum chan pai la next le next episode le narrow down sal ga topic hi ara discussion hi wa ngai jine ka achu liva general sala ga na first time the saw with the general sala and discuss sa ga nen tu hang khang la chung ka le sa fura hang khang la chung le sa fura ka next liva narrow down sa ko ka wa fai sa se achu ba how ko pok sa with the eye opener sa da ya ru no ma chu pai ka vai da ada highlight sa ka mi ne ya next le sa wa fai sa ja na ara ishi ko ti hi kup sang fai sa so ina closing remarks sa da tam mi ngai closing remark hi itum economy na area challenges later claiming reality ka hada later leg ji hili na hiaw laga khi ma mai sa ga ba itum hi economically improve sa laga itum haksang re sang mai pai do ji hili ka ji jaw thei go hi closing remarks sa da khami ming sangai amairan na khre sa da ka khwi mi lo closing remarks sa da arena ka sli pe sa laga thank you okay ning share itum mi theiser gai themser gai mi yormening no ada tam shi da clay kala thata yang in hot na da clay mi yorne chuwang ina lei sakhiba hakla khaya ada abong ne jang masha la khaya khiklei ne kala active sala khaya ila feel papam ne chaw with the itumui longli long re le da clay bing hi long now le da clay bing hi ada phap ka dawi longli the frequency how many so ka pam gi hi darkar le re da khui yang kala chui bang ishi tang ko le sak long la thada ngala khui thada ung so bum su jong so bum tu jo gi hi ithumui thada ning sang mai thui gi ji khot khana ka ning so ka pam tran ning thalang kharjan sa ka kharjan sa hui ka pai kala mung sun hui ka pai macham na hui pai khi kala malim ne a thang khang da ka tong hi tang khul i ma yu re sang vai manga ba vai wi khrin ka ji han ka khawli hot khana sau the king sogum the streamline cycle the half the battle is won the hangai yeah chuitili itum regulate kasala formulate kasala policy kasemla kadong ji da ra saman re kala athang ishi taw yire kan hangai li itum hi revenue area maning mane reader ina ka document pa khire gazette ka phongji in the in the late 60s ka 70s likla itumi revenue area declares hali ju gazette chili ukhul number 1 is amde yang daga chili challenge sau the or itumi dongli phap kata hi mangrum thugida cancel samya with hangi or e chi tha implement ma sa thogjini ka counterparts senapati kata or other church ampur ha kadai bingle bank loan khu pai ko property hi certain area being it the schedule sami gajang designate sal ka pami binge market area le ji achi shi ukhuli le dak le nglei hi
property hi especially itum business area hi expensive sak jangate ina mongwi thuro ko most expensive lang sau je di India li per square feet and rental area hi yang ka te ji dau gi de itum tai lang ina tang khu naw bing bang lei sa dak li bing bang hi ta de chot la ka ya ta sa la ka ya endeavor no chau de hi itum atang kai kan la hangai re itum yur ga thana bing ni la phap tang sak la ga itum ka chen na reform khira pai ra la ga itum provision ni da klei lung na aru changa Indian state ga jing ni le da klei sau da chili le da klei dum thang mai la kai na sing la kai na yang itum ka shapai no provision le da klei dum navigate ka ta da sa la ga maximum opportunity and benefits is mong bai do without compromising anything in terms of itum machun itum khanrin ka jili jang kni ni hi balance hak zak zak la ga kharjan ga sau lung ni I think shongfu ba apong le sa ra da phning e kala ina ka ta da hangai la kai closing remarks ha da isi tang ku naw bing hi kala shila kai na ka tom hi wat la ka wo ka khamashat ka ji hi na pang mai khar ji lung sang mai khar ji chau with ajon thong wi isi vishal mark wi episode ka tha ji la there is a classic example khiwi wangai ni ji thau ka ji wi maram pai na maning la ji maram ma khni ngai na khlop ka fu la ga tra ka da ro mrak de ga mai sing sak ro khai no te i li hang no ji ga cái thà cái đồ đó mình thiên rộng nó, yang, yêu own conclusion này yêu pháp cái đấy là thà đó ngô, san cái thà cái gì, khởi trang sang rồi cái ai mang ý thôi mấy chỉ thà sẽ cái gì sắp ai này, long nào là, sim gore này sim gore đang so nào là, at the end of the day, cái tông đi tăng con thảo vang cái san này, cái là tăng con nào cần nạp phải cái san này, cái chỉ ba hi pháp ta là cái, à tăng cái hàng đó policy mà thay re, vision mà thay re cái execution implementation li hiccups, chẳng lấy cái thà sao rồi đó cái reform policy vậy, ini sắp tới phơi mình rồi cái, ya rồi mà vào rồi là, hey, tao nói ta đi bay mà pha mình là khi đã xí là, cái thà cái này chỉ thà đó cái gì hi, khởi trang sao là cái đang sao bị bay mà lấy sao cái gì đấy, cái gì hi thùng mui đi, à chỉ lấy sắc mang li mình đó, area cái tông cái li thùng mui lung đi, communication gap lấy cái là active line of communication mà cái li nằm ram sao đó, thùng vừa khang apa, ning mong khang rock, cái là pháp mà ta khang rock cái nằm ram sao đó apong tra kali hak mai khar sa thui hai ki ji hi ka chapai na dang da le sakli la hi long naw long ni kali thum tang kali mi yuru long ni ka tha di thum ma tha da sa ba bai ru jang je khrijan chan pai ka sa ji wa ter kar sala ke ji tha de hangai thank you ning shi nai ra mai ran na no with closing remark itum society wang burden leila kaina mi heu la ka share sa mi khai ji wa ina ka khnia sa da kuira ashangli mi ngai le no we concluding remark on itum tangkul as a society katha ka wa itum lei sakili itum market li itum economy hi matha sang itum collectively progress up ira do ji no observation li no opinions la murum la ka tyo me ka share sami la ka hina no closing remark ka sami no ning share ma arui hang ji ba hang saro ro ja ran na 그 지리터도 supplement 하다 그니 항상로 지식지버 이좀 뭐 market 히 local 망리 emphasize 무살라 아라 globalize 사가이 옥투이 사오기도 그 셔바는 더 이tum 히 더 connection 바히 outside 이tum 뭐 야야이나 anywhere source 그 지우르노 파그마이 파이그마이 디서도 군거 보이지 군로 라가 public 위방 quality la compromise samra kala price la high masala itum hi chotla khayam yura khawgida quality la the compatible sa quality price la chalga hang fogula ari vishal wi matang to ta media li breast li theu wang ta in la facebook la jo ta bi english na bi ba the concern ji the le saklong ni yang shiwang ning la publicly le shiwang ning la vishal yang shiwang ning la ka concern di ila itum mirin hi chotla na khra so de thalai na lo classmate exercise bogi itum sing ram de atama kali tikta tum na ma de ka arui jita ka mai na arui itum vishal ga thali lari kuidag le hi ring phala satisfy customer ka chung le jilam itum na ma thai la atang hangai la da hi wai na hi cham sa trai la nuk ling di ka try in la chung la discourage la de ka jithai sai jil ra da khe ba hi ba itum the source ichi bana phamai nikla the apc the phagoi laga yaru wang matha mai quality compromise sala
visually the type for example town on cái cũng được chỉ là yang sân room là cái hy vọng nó mới chỉ vai hy vọng nó nói sang public lim thay là shifa sang sang này là cái thing xuân power supply internet facilities hiện tại là yêu tiếng cơ là thành improve sang sang này itu menjadi totally Yeah. itu economy li là chung cái sát lại cái different this chỉ hàng việc nào sao cái này Yeah, ning share. Yeah, lastly at kasajila important sala ke hi mi gai khana ba hi lay sagli relate bas ham ne chi sala bai ka are you on just internet connectivity mam tha ga ithumui connection li communication ik chunga ka hab le ogi da lay sagli ithumui lay sali chunga hab ba mai power supply le ka ithum lay lam sa ba pom ne tong he ko relate ka sa ne jan yes ithumui stango society na suffer sa da le chunga le bam le ning share ri at sa mi je next li thuna chi khikali vai sa re last but not least amai irekan no we overall assessment kala itum tangku now as a whole kima mai tiong mai ka thang la hangai ka khamatai basic thing ari aga sorry initial steps in kima mai kui bai kala kisa ka ba itum collectively ka the progress sa pai ro dog ji tiong mai ka na concluding remarks sa da hili base sa ka share samila and then main point ni hang out with ni tung tang ko li economically sound sa mai se jiga land reform si kuya pon ro number 1 land classification ni ra pon ro ji meaning ka aru issue economy later legi if you see carefully paisa ka da dong jang de le ja dam tran government with lot treasury li gra now ra bing na ya li wa cha le remittance khong Jimang we pay such circulate other than that there is no other resources which the money is flowing to. The paisa cái no collection la marwari bing to kan bing produce me web kuitu the paisa Japan ara daily bak ko wa because the production is that side no. Jen are itum lady industry na business la sa se ja dam tran capitally excess me khle hiwang itum ni ta ka chon sa ga wa tam ngam bing wa. And capital legal the excess bank legal the paisa kui by regular jadam tran land reform kasai meaning the kang sa by by akadam lane are we that the people mean that the shonega another 50 years that the hit that the government full dependency on government in the law bungasan contract la remittance bungasan jinau the survive ka samne chi ka jima sa je gi to land revenue, land reforms, quick right here. Taka sab ngere ji u thei kwini. Stakeholders ka thong jang le ye discuss ha man ka idea ji min la ka ni yak chogai ka isi TNL jangla isi MLA jangla ka le ya win hining jang the Manipur government ka atam tran chima mam yam rekle. Government was how lo ji that lenda, but it needs some certain discussion, certain understanding among the masses in if I need of the hour the ajimening halal within 2-3 years la within 5 years that discuss al gi by khushok sak ngai ji by ya ri hangai ni share okay ning shi share ya ach itum na chan phai ga sai le chung ka cover sai re itum ya ru na thairam chung ka hangai re itum grievances later challenges later reality chung ka pora chang ro kai re kala suggestions la chung ka la hang ro kai re itum na hang da le chan phai sa da le tong he tang kul hak sang re sang hwai wang ne gi ji ya recycle le hangai da le ya recycle ro wi manga aina on behalf aina kala you on behalf aina ni shi thum le chung kaning share ko atam ka sa chung ka le sa la tang khu wi wang da mu chuk mi la ka share ra sak mi ji wang ning shi jang khadai re ajan thum da share ra sak mi manga aina khamata step akmang la khui la ka itum hak sang re sang la kra gi ji shit ka sang ka chan chung khalei de le atam gi jidan thu me concern le mi chinglo ka thana ka sa da kala yar wang concern claim ya vu sa da itung le darkar ka sa ja atam le hita da mi chinglo na tu me valuable advice na tu me sacrifice ka sa na tu me anything direction guidance itum darkar sa ching re ji hangai li shit le kala ajish episode hi yang bidak le yar psycho really la ning shi nai re na thum na ari chan pe sa hi how bong to ke tang yang mi khai man ning shi e itum na hili ra hang khai hi itum tang kul hak sang re sang phai ning ji hang chon dak le hi chili rin ka sa wai na ko kala itum ta la ga na ka thana ping na la aje itum discuss ka sa hi le itum lansin hi na matai mai thui gi china itum economy hi re sang hak sai ga itum tang kul as a community hi la re sang gi na aru itum bi mi ke daily depends ala ko ok da claim you da pam da claim ne government ni depends ala ka chi cha self reliance ala ka cha kla independence ala ok thui cha ka mo chu mai te to mi struggle sa lai te de shan khu de market hi
mày học sang rây sang man le ka hili lang mai kar da potential leader klen học sang rây sang bai vai de chi tum explore sang room se itum ngalai hi ka resources ka hak leader le ka tha da mathang mai chin pai ra itum produce ming itum na kei laga or itum na ling laga shop tak le producers mi ka tha ga itum market mathak mai le platforms mathak mai le khui wa laga itum lansi matha sang pai ra entrepreneurs le ka sa na chung mai da ka tha khni thot pi itum producer si itum larik tam laga master ko bai la phd ko bai la graduate ko bai la ot masala chung khalei la unemployed youths ko chung khalei de le hi itum ka tha da address si le ka sa bak le ka tha da mai ngri si government job mang hin na itum le economic stability mi la ji itum question sa se itum ka thana ping ari khang da organization chung na da na itum me manat khrom ga da han hi mi chung khana hangai ka wa han ji mi shai pham ni ji chak xiao wi ji ji ta ka mani itum le mai de organization chung na ga cham na khwing sa ngai ka tha da kiban ki sarak lag ji yaru wi wang yaru interest aina tum ot ka sa mi log ji request sa ngai antum na sada kle appreciate sa ko hot na da kle ning shie mathang mai da hot na kwai kala ya rui ping na la athang tiong mai ka hangai re itum na la galang da ai chi thare da chak shie na khui la conclusion ji mo mi la organizations lai da kle ping association lai da kle ping le itum na chak shie na myang me la kan na in la ka tha da contribute sa bai ji sa se obviously va se lei sak long li la miang la long li no or ki la adc li no tang ko na ga long li no any lai dak lai thum yang sang mi dak le let's step walk in va la ga it hada sa kham pha mem lai thu tha phaning ko ji la va hang se kala ga thana ping la welcoming sang sangai chung mai da interact sang sangai itum society a sa da ok thing room da leo gi da jan hi tha da itum hi collectively progress sa se ke chi chamang individually mok thu pai ne association lai dak lai ping la ke chi chaw mang mang phaning la itum tong mang phaning mi se ji khnau sa da message mi ngai nin tum sai ko learning share next episode le sambang share shit se mong phang mi share se